Muraho neza abakunzi b'Umurenge, duhagaze mu Minembwe, ikiganiro dushaka kubagezaho kw'abakozi bakorera ishyirahamwe Mama Shujaa. Jewe ubwanje amazina nyitwa Mugiraneza Chantal, nkaba nyoboye club yitwa Espoir de la Jeunesse Plaintive ikorera ku kigo c'ishuri cyitwa Institut Kukwe ahitwa kuri Gitave. Rero ico dushaka kubagezaho umukino uburyo ugaragaza uburyo abana ino iwacu mu Minembwe bashakwa ari batoya kandi bashigikiwe n'abavyeyi ndetse n'abaturage b'akarere kose. Imyumvire y'abaturage bo mu Minembwe uburyo abana bibashigikira cyane bagakora ico twita mariage précoce, akaba ari co duhagurukiye kugwanya muri kino gihe kugira ngo abana bacu bakomeze ishuri bige baziteza imbere bazagira ico bazageraho. Rero tukaba tugiye kubagaragariza umukino uburyo bikorwa hano mu Minembwe bishigikiwe n'abantu bose, harimo uruhare rw'abavyeyi ndetse n'abantu bose b'abaturage batuye Minembwe. Murakoze. Niko ngowe neza noneho nari nkeneye umunsi ngo tuganire. Hari ikintu ngize iminsi nkibaza ntekereza, none ico gitekerezo nico nari nshaka kukugezaho. Nari nkeneye ngushake. Turi muto, uri mukuru n'abari inyuma yawe bafite ingo. Dore uko nabaye narakonyazwe singishobora gukora, amavi yaravyimbye, ndi mukuja kuruzi kagagazi kuru tukuvuga ngo ndirenze akabandi kubita hasi rikikorobeka rigasura rikikiyo nturutse. None ugenda ushake, ndore ubuzima dore hano nta rukwi tukigira, dore imvura igiye kugwa gahira karegereje kandi sifite amaboko no hinga no gagaza ngafata iyo suka ariko ikurutu n'inkwi n'ibintu zo kunama ku masani n'amasafuriya ayaye kandi sinzoza ngucumbira nguza wiruguzerera mu gasozi nibwira ngo utaha ngo mama cumba. None wewe ugenda ushaka umukobwa kandi ico ugenderaho mu gushaka uzanira umwana muto ugicishwa mu mwuka, tugende kunzanira bajya bazava ngo sema ni seme ayaye uzanira umukobwa w'imyaka 14 apana ujya w'imyaka 20 uciye ubwenge uzanira akana be nakajya umuntu akibwira nyine ngo shaka kahaja ja kumesa kakagenda ukagategeka n'isaha gatahiraho kakaza. None ugenda wihagarayo ko umuhungu turi muto data ugenda ushake. Muraho neza. Karibu ndahitaho amakuru se n'amakuru nimeza kereka ukecuru buratumaze ko nzongera ngo ugira inkuma hangaha ndi kumwe n'akana hangaha ariko nanone kagatawanika kukagiye ku makora ariko wora cyane afite ibati wowe kugafite mu nzu. abandi ubu ngubu basigaye ari inkokore bana bose babomboka nako ntikaraye ko ndavuga ngo kagende kabombo wowe bishigikira uko ko kabomboka ariko yewe umwana w'umukobwa so gushaka afite imyaka 12 none niki kindi 12 ukabona yogenda usorerega ndi mukubona n'abagabo nkanga kuba mwerekaga ngo aracasize uri umwazi wacu aya reka ndavyirukaho iminsi 2 ntishira abo bangana yewe barafite iminsi 2 ntishira ndakwera muraho neza mureka uturutse he none ko yayo turutse mvuye muhira nakubise iwanyu nsanga mukecuru ariko arakubura ngo wagiye ku makorari kakubura none kicaca bakigira ngo kubura ese ejo bundi tuzomusiga se yamara akaza kubura yihorera zo sigara nyifuza namukubura atakimboye si uko nyine kakubura nkihiri none nareko ngushaka ngo uze tugere iwacu hari abantu bagukeneye iwanyu ariko ko saba hungu iyo bari wowe barugize bahati ngo babebo sico muri mu gukunda hariho umwe noneho nabonye yambaye simusiga ko ndakeka ko ari cyo camuzaye hari n'udukoti ngo muri mu kwambara twitwa ngo sinsigara umuhungu akaza yambaye simusiga nukuvuga ngo mubonye nawe ntiwosigara umukobwa namubonye ngiraga uwo wifuzaga no isuye bakurangiye no namubonye none ga namuzanye hasigaye mwega kabagira ijambo mupfundika kugira ngo byihute bereke gusakuza hanze zoshaga no gucoragurirwa byamaraga bigasubira inyuma ndetse gana contactega n'abavyeyi iri agatwako dutinya bakecuru numva nkaho nabo babishigikiye umwana agiye ntangorane zohaba. None hasigaye ubega kugira ijambo uvugaga nawe kugira ngo ibintu tubikore byihuse bitarasakuza hanze. Niko yewe mukobwa naragukunze narekeneye ko twubakana none ga navugishije muri mukazi wawe niwe narindinze ngo nkubwire ga nimba ukunze twogenda. Jewe nyagukunze ariko simpansha kunyine ndatabatsa nyige mara amasomo mbone gushaka. Nta kibazo uzokwigisha uzosoma je nararangije uzosoma nawe urangize nta kibazo. Aha gusomera wabandi kandi gakuri ubugore buragoye
nyashitse kwa mabukwe siko kwa mama kugira ngo bazonsomeshe nsome ndangiza amasomo ngere kuco nyifuza. ariko ivyo uhayivuga ni ibiki wewe wabaye ute amasomo turi mu kubana abandi bakenyeye impande zibiri bahabasoma Biragoye. iyo si impamvu uhaye utanga amasomo bazokwigisha ubundi kandi ese tuwambwiye ngo ufite garafurere wawe hanze wa ndamufite ngo ari mukohereza ifaranga gitondo n'umugoroba umva uza wigisha hajya kuri primaire nyaza pigisha tumva ko afite ifaranga ubu ngubu afite uwo yakwereka ni kofi iyo genda se no kubombara adafite ikofi rimwe ifaranga nurangiza umwiteshe uzojaga no kugahungu bene aka kadafite habe na safura kacikije amasomo muri gatanu umuhungu ufite diplome ko uramwitesha ngo numara ubwo ari uko reka natahe gajenzo musubiza reka gamane ntahe ije kubwiraga mama giyo nyine ariko yaravega kwikorana ifatanyije mama tasi yagize wowe bansumureka bagiye noneho ngo abavyeyi bamubone narangiza nawe ubushaka gurufaranga sinzi ko wari wagwitwajije ndarufite umunsi ubwo ejo nugaruka turahana gahunda ndamuhate ese yage nta telefone ndabamutijije muravugana muze guhurira gahangaha kugira ngo jembe subimuhira ndazaga turaza kuvugana ndamuha telefone mwandikirane mwe muransanga je wanje gasinza mpava ngaho mama gabavyeyi urababwiraga icari kikugenza ubabwira ko nari naguhamagariye abantu bahabashaka nabo barabizi niyo si turumwo abakobwa ko barabomba ku munsi ku wundi saga ngaye musigara naje ifaranga ndazizana garuse uzozo gwitwajije ukuri mu guhaguruka mu ikorari mwana wa ngahwera kabura aho ndeba nyaza ngo kubita ijisho nyareba bo mungana bagape bavyaye ngahwera kabura iyondoro ukuga umwana w'umukobwa no gushaka imyaka 12 ufite simikeye muramukazi wawe nazongera kukubwira ngo yakuboneye abagabo uzamugenda mwana wa ndaguhanga uzogenda ubake ndore banzanirega ninka Inkisu zazibona makandi bambwiye ngo mwabona abakire abe naho yawe batogira habe ariko gapfa kubona umugabo ukagenda ukabana n'umugabo wawe none ga wewe ese ya telefone yaje ntuyifite ndayifite ngiye wewe wamugenda iyo telefone uvugane na muramukazi wawe nimba afite nimero yabo bahungu asubira abahamagare yewe baze mugende genda ukuri ibijumba hariya mu ruzitiro guzane duharure sawa bwari ukuvuze na dema yarashigikiye nawe yaragushaka utogucogoza ntawo gucogoza abantu bose no gushikira abana ngo reka ngendeje gukura ibijumba zona bigusigire kuzasigara genda utakumfurira ibijumba bonye se ugenda nawe ko ari ugupfa kwivugira neza dema uragarutse ndagarutse noneho amakuru mama yaramputaje mukanje mbonye abahungu nyashitseganya mubwira ko twahuye n'abahungu hano mubwira yuko bankuze nashinda n'abakunda ndangize ndamubwira ngo shengera abantu ndaga kutonda n'amasomo yamambwira ngo tasoni nguragarutse ngo yarasi ngo singaruka basigaye bagira uruhuka nabo akamubwira ngo basigaye bagira uruhuka cyane yamambwira ngo nipfa kumubona gutya mazamagenda ngo bana kuramwitesha ahubwo igishika nari mfite ubwoba ko nzomara kugutangaga ngushigikiye akamburikirana ariko amambwira ahubwo none ahahuruka zana twandikire wa muhungu nyamwandikira ze tugende ndama mwandikira message aza gusanga ndango ntusubira gusubirayo sinyosubira yawe yashize sinyosubira mama karantuka nabi nyembona kuri manga mama message wewe naya yawe dore uyu munsi ntujya arabwira ngo ntujya reka mukanya ndaje umugora utamuzanye ndarudariza ntuzingingura tuzoza ukomangira saa 8 z'ijoro wamanga amazi reo ni muza bikubere gutyo tusure kugera hantamugora ifaranga gusa naracuruje nyarushumba yeme yari yayirangoye ndunguka gize tuzishenge kugaruka ukunyamuzanye ndategereje reka muhamagare nagarutse ariko kirato nawe kiragushirira ije iwanje sivyibura urugendo rwa buri munsi sivyibura nagarutse kuri ya gahunda nyine nimbaga byakunze ya gahunda ni nkaho iri ahubwo kusanze nari nakubuze kuri telefone nimba iwanyu ntarezo mufite iyo wakize bankeya cyane nari nakwandikiye ko byakunze nkabona ko nkeye niko ndishima ko ngiye kubona agasukari ndagira ngo urufaranga waruzanye dore kene nayikuyemo ni ukuvuga ngo ibintu byarangiye n'ababyeyi narabaganije birumvikana ahasigaye umukobwa wacu si uw'ideni mube mwarateguye inka zo kuzomukwa umpezo urufaranga rwanje ndagweza zinga ni 120 gusa nizo basigaye ubu ngubu
uyigusigira ko ndabona atahuzibika ndabona atahuzibika nukuri ukuvuga ngo mbonye ishakoshi mbonye n'ifaranga ya nukuri ahasigaye nimuze gabaherekeze mugende mushike gahakireba uko nyene niko nawe ubonye uranshigikiye ngo ngende wowe reka amajambo ibintu zarangiye ahasigaye uko ejo bazama baza kwibura tubakire inka tube turazibonye nakanga mu sana kangahe tuzama tubona amata sawa ubwo bwari kubonye reka gagira tugende iba kuwitwikira gumugena zayitwikira mu mutwe nushika mama tukagira amanyanga ngo ukorogana na nyirabukwe na nyoko bukwe ntaho birasha turi mu kubona ubukobwa bushaka ari butoya ariko wowe kwijije imyaka ni ukuvuga ngo tuzokorogana na nyoko bukwe tukaza kubwira uko kubwiye umwumvire ni karibu noneho waronse rero nawe nakubwira bibiri karibu mubembe yaravuze ko karibu tena karibu gahicaraga mama bakubwiye ngo imitsima ibiri urayeneza uyu munsi ariko uyu munsi Imana irankijije niko wa munsi Yesu yatwitangiye igorogota kandi rero mwese ari wowe izuba inyenyeri burasirazuba arudora unusabuca bwacu urakoze mwana waje kandi ko ndabona ya myaka nijya neza ni byiza mama waje ga washitse nuko urabaga uwo munsi uzaza uhinda utoragure uhome ibintu byose ngiye kuba wisaka mega nzaja gusurana ijega mu isoko ndasanga ibintu byose wabikoze kumukutana n'imbagari n'iposho jega zoza ngenda kuwa kane umenye ivy'urugo ibindi byose ganaje ga zoza nkwabuka ngende naho ibindi ntabikindeba urugo n'urwawe n'umugabo wawe nta nundi mwana mfita ni wewe ubega umugore ga waje ga nta kundi nuko nabandi twese nuko twubatse tungana nta bindi bikenewe n'ibyo bahaye ikaze bavandimwe mwese batwumva reka tubaramutse ndetse tunabashimira ko tubana mu biganiro byacu za buri munsi turashimira abakora subscribe abatanga comment abakunzi b'Imurenge mwaba muvuka Imurenge ndetse n'abandi bose turabashimira cyane muri abagaciro hanyuma muvuye kubona umukino bano bamama bariko berekana mu gikorwa bahagurutse cyo kugwanya mariage précoce cyangwa se ishakwa ry'abana bakiri bato nicyo tugira ngo tubabaze impamvu ki yatumye babishira mu mikino cyangwa se mu minsi mikeya bahagurutse muri iki kintu basanze ari kibitera cyangwa se niki cyakogwa kugira ngo bino bintu bishire burundu hanyuma tugwaye ikaze maîtresse yego murakoze cyane waba witwa nde yaba nyitwa Nyamboneka Aime korera kuri Institut Mutenja pagarariye club yitwa la Club pour la paix de Tombwe aho tuhirwa duhugura abana b'abakobwa kugwanya iki kintu gitegwa cyane n'abavyeyi cyangwa se n'umuco wacu w'Imurenge tugwanya ikintu tugihagurukiye cyane n'imbaraga tugwanya kubomboka no gushaka abana bakiri batoya ico rico dukora hano mu misozi miremire ya Minembwe cyane cyane waruvuze ko tugomba nyine ikigaragaza igituma abana bashaka ari batoya abatuma babiba ababishigikira cyane n'abavyeyi cyangwa se abaturanyi n'umuco wacu w'imwimerere w'ini wacu Mirenge ugasanga abana bashaka bakiri batoya ubundi kandi bakanabomboka ntibakorega n'ubwo bukwe ugasanga babombosa ari batoya nyine ntibanakore na mariage bagakora amakosa abiri bagashaka ari bato bagasura bakanagira n'indowa y'umwijima ico ni ikintu twasanze kikibazo icyo mwatinye niki kugira ngo muhaguruke muri iki kintu icyo twatinye ni ingaruka ni ibintu biza hanyuma yo gukora ico kintu cyo gushaka kibihe ingaruka ziza nyuma yo gushaka abana bakiri batoya icambere no kuba mu rugo konyine ntibabishoboye habe no kumvikana nabo basanze no kwigana umuco basanze ntibabishoboye kuko capacité yabo bafite mu mutwe ntayo abakira umwana ugikinara ku gatorero nyirawo kwamubwira ngo toragura umese bikamugora bukira ntana kimwe atunganyije ugasanga nyine umwana yaragifite imbaraga nkeya zo gukora imirimo no kumva ivyo amubwira kuvuga ngo bifate mu mutwe no kubishira mu ngira byose biragoye cyane urakoze cyane hanyuma nturi wenyine mwahagurutse muri aba mama batatu ndibaza ko ari uko bimeze maîtresse nawe tuguhaye ikaze bibutsa abantu izina amazina nitwa Nakamazi Nasamazi ndi umukozi ukoresha hamwe mama Shuja twampagarariye kerebe bita Lemere Miroire du Tombwe ikorera kuri Institut Londres guko muvuye kubibona ducishijeho umukino werekana mariage précoce
mariage ikorwa cyane no mu misozi miremire ya Minembwe, ariko cyane cyane iyo mariage abana bayikora bakaba bategwa izo mpamvu n'ababyeyi babo, kuko ababyeyi nibo babwira abana ngo nibashake batareneza imyaka, akongera bakabwira abana gushakwa batareneza imyaka. Kuri ubwo icyo kintu kibata abantu cyane, ariko twagira ngo tuvuge kuko ababyeyi aribo bahaba bitera n'ubundi kandi batwemereye badufasha kugira ngo kino kintu tukigwanye. hanyuma Maîtresse, impungenge zanyu cyangwa se impungenge za mama Shuja mufatikanyije niki cyane mwagize kugira ngo muhaguruke muri iki kintu? Noneho twarebye ingaruka abana bazogira, tubona zirakomeye cyane, aricyo gituma mama Shuja yohereza iyi projet aradufata kugira ngo tumufashe tumubere maso hano hantu. Muri izo ngaruka hari ingaruka ya mbere yo kuba abana umubiri wabo utarakira kuba umugore. Iyindi ngaruka ya kabiri dutekereza, abana niba umwana yarakihaye akura, tuvuge muri croissance ntiyongera gukura, niba ariko yiga ntiyasubira kwiga. Iyindi ngaruka kandi umwana agakena, kuko uriya umwana abaye umugore ntaramenya gutekerereza urugo rwiwe, akagira ubukene agacakara n'icyo bamuhaye, kuko aba adafite kapasite yo gutekereza, akabura icyo agikoresha, akagira ikintu baza bita cyane ubukene bukamubera ikibazo. Ikindi kintu kandi cya kabiri, umwana akaba isole muri communauté, ntagire ikintu na kimwe amara, akigunga. Noneho yazareba babo batashatswe, umwana akavuga ngo nanje mbangeze hariya, mbangeze hariya, mbangeze kuri kiriya, kuko nyine aba yarakoze ibintu nawe atateganyije. Urakoze. Hanyuma muri aba bana baraboneka bakiri batoya cyane, ese muri aba ngaba hari abashobora gushakwa muri bo cyangwa bo baracyari bato? Aba turi kumwe aha ngaha barashobora gushakwa nabo, kuko n'abahaba bashakwa bari mu kigero kimwe cya bamwe muri bano turi kumwe aha ngaha, kandi nyine bagashakwa babitewe n'abantu bo mu mihana. Shaka tureka ababyeyi n'abantu bo mu mihana, kuko aba bana ureba bari mu gushaka batarigeze babonana n'umuhungu ngo bavugane. Jewe umugore nkabonana n'umuhungu tukavugana, akampereza amafaranga, narangiza nje nkagenda nkajya kumushakira umukobwa. Ni nko kugura, wa mukobwa nawe akaza ni nijoro akabonana n'umuhungu, ntafite kuvuga ngo ndasubira imuhira nje kumwigaho. Jewe wahawe amafaranga nkamushimira kugeza naho muhagurutsa nkabaherekeza bakagenda. Urakoze cyane Maîtresse, tunabashimira kuri mwihariko nako kuri uwo muhate mwagize. Dukeneye cyane abantu bahaguruka mu bibazo runaka nk'ibi ngibi zugarije ubwoko. Hanyuma turi kumwe na Maîtresse nawe hano, waba uhagarariye wewe irihe shyirahamwe nako irihe tsinda? Murakoze cyane. Nongere kubita izina, ni jewe Chantal, nkaba ndi umwanimatrice uyoboye club yitwa Espoir de la Jeunesse Collective, ikorera ku kigo cya Institut kuri Gitave. Hanyuma muri iyi minsi mugize mwigisha abana, hari impinduka waba warabonye imaze kubaho? Murakoze cyane. Iminsi tugize twigisha abana nyine ku bijyanye n'ibi bintu turimo byo gushaka abana ari batoya, impinduka tubona cyane tubirebera mu bo twigisha, kuko nyuma yo kubigisha wenda hari imyanzuro bafata bumva kuko muri bo hakirimo ubujiji, ndetse tubereka kuko na bagenzi babo gushakwa bataba babiteganyije bibagwira gusa bikabagera hari nk'impanuka. Ni ukuvuga ngo abo turi kumwe ndatekereza kuko hari impinduka kuri bo, kuko mu mitwe yabo bamaze kwakira iki kintu kuko ari ubujiji cyane bibidutera. Hanyuma ubona ari cyakogwa iki? Ntekereza cyakogwa hano iwacu muri Minembwe, kuko twamaze kubigenzura cyane muri aba bana, ndetse abamaze gushakwa nabo tukiri kumwe abatwigisha. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere twasanze hariho gushigikira abana bituruka ku babyeyi ndetse n'abantu bagiye batura mu mihana. Ni ukuvuga ngo abantu imyumvire bagifite, ni ukuvuga ngo batarabona abantu bayibakuramo kizokunda iki kintu ticocika. Rero ico dutekereza cokogwa kugira ngo iki kintu tukimara imbaraga, ni ukuvuga ngo tugomba gukora amasensibilisation ku bavyeyi b'abana,
icyongeyeho tugasansibiliza abantu bose bakiri bato kuko cyane ibi bintu bikorwa n'abantu bato abagore bato n'abahungu bato kuko nibo bantu bakirimo ubujiji bwo gukora kino kintu nje ngatekereza kuko hagomba kuba amasensibilisation ku bavyeyi b'abana ndetse no mu makanisa kuko iki kintu carangaranye abantu benshi ndetse no mu gihugu cacu urareba akarere kavyakira nk'ibisanzwe kandi ari ikintu kidasanzwe kuko bana ko baricira ubuzima abavyeyi ko barabicira ubuzima mu buryo batazi abakobwa barashaka ari bato abahungu bashaka ari batoya ni ukuvuga ngo abantu bose mu mpande zose iki kintu kiracababase cyane ngatekereza ngo hagomba kuba amasensibilisation ku bavyeyi bose abashigikira abana b'abahungu bashaka ari bato nabo ntibaraba amezire yo kujera ingo zabo arazana umugore ategekegwa na nyina ategekegwa na se ugasanga rwa rugo ntirufite icerekezo ni ukuvuga ngo hagomba kubaho ibyigisho mu bavyeyi ndetse n'abana kugira ngo iki kintu tukigwanye. Urakoze cyane Maîtresse, by'umwihariko buri gihe tushimira Mama Shujaa ku kintu yakoze afata urubyiruko kuko urubyiruko niryo terambere ry'akarere cyangwa se ry'ubwoko ndetse n'igihugu muri rusange. Hanyuma turagira ngo tubaze n'abana b'abakobwa nabo kubyo bigishijwe icyo bamaze kumva nuko babifashe. Amazina yaje banyita Nyanseruka Valere, kaba ntuye Irundi rya kabiri, kaba nyigira kuri Institut Irundi. Yego, niki bano barimu bagiye babigisha muri ino minsi? Abarimu bacu batwigishije kijanye na mariage précoce cyangwa se ibyo bita gushakwa kw'abana b'abakobwa bakiri bato. Mwasanze biterwa n'iki mu byo babasobanuriye? Baratwigishije yuko icyo twakuyemo giterwa n'abana n'abakobwa bashaka bakiri batoya. Cya mbere twasanze ari ubujiji bw'ibitera. Abana b'abakobwa b'ino ruguru mbese Murenge bigize kubujiji cyane. Ubujiji babwishiramwo babona yuko ibo nta jambo bagomba kuvuga, babona yuko ibo ikintu cyose bakora nuko abandi babategeka cyangwa se bakajana undi muntu usakaza akamwinjirira mu byiwe cyangwa mu bitekerezo byiwe kujya muntu akamwinjizamo ibitekerezo iwe adafite, ariko kubera ubujiji iwe aba afite mu bitekerezo byiwe n'ibitekerezo bikeya agakunda akemera bya bitekerezo undi muntu gusa yamushizemo kubera ubujiji aba afite. Amazina yaje banyita Muziranenge Soleil, tuyariya kuri Kitabi Manyengaje. Ufite imyaka ingahe Soleil? Mfite imyaka 16. Nigira hariya kuri Institut Kurukwe. Tukaba tuje nyine imbere. Okay, hanyuma mu byo bagiye babigisha iyo umwana w'umukobwa ashatswe akiri mutoya ni izihe ngaruka wabonye zimushikira bivana n'ibyo mwagiye mwiga? Nyine bivana n'ibyo twize harimo kubifata nk'ibisanzwe nyine bakama tubwira ikintu cyose tukagira ugwikiririzi cyane umwana w'umukobwa ntagira ikintu yokwiremera wenyine muri we kugira ngo iyo avuge ngo jewe singira gutya bamubwira ikintu cyose akavuga ngo inya cyose akabifata nyine nkuko babimubwiye tagira icyo kwihindurira muri we. Ikindi bakamubwira nyimba umuhungu aje mugahurira nko ku musozi akakwanime nyine mu ntekerezo ariyo bita ikintu baza bita ngo gupatana nyine mwahurira ku musozi mugapatanira iyo ngiyo washika byenda no mu rugo ugashuka karivuga gasanga n'abavyeyi barabishikikiye nabo hanze bimaze no kwinjira no mu makanisa ubu nyine uri mu gushaka ukiri mutoya ikanisa ntirikurikirane abavyeyi ntibakurikirane leta ntikurikirane ugasanga nyine n'ibintu byinjiye ahantu hose. Yego, muri bagenzi baba bashatswe bakiri batoya ni nkize ngaruka zabashike cyangwa se nibiye bintu wabonye byabagezeho bibi wewe ushobora gutinya bigatuma uvuga ngo sinzoshakwa nkiri muto? Ubukene nyine nibwo bwa mbere twabonye bwabagezeho. Iyo umuntu yashatswe akiri mutoya ntacyo yakwimarira, n'ubu bari mu gushaka bakiri batoya ari abahungu ari abakobwa washika ugasanga mu rugo rwanyu ntacyo mwimariye mwembi na nyoko bukwe byenda akabata inyuma ntabegere cyane
ugasanga muri urwo rugo nyine rwanyu mugize ubukene, waza usaba ikirato umugabo nawe akakubwira ngo naje mbuze iki, ugasanga nyine icyo ni ikintu cya mbere giteye muri iki gihugu. Nanyita Kirenga Angelique toye irondo rya kabiri. Angelique, wowe ubona ari iki gituma mushaka mukiri bato? Ni ubujiji cyane nibwo butuma dushaka. Iyo muvuga ngo ni ubujiji, ijambo ubujiji riba rikubiyemo ikintu kinini cyane, kiba rikubiyemo nako ibintu byinshi. Ubona kubwo bujiji nyine wo busobanura gute? Ni ukutamenya no kudatekereza ngo bamenye icyo babasha gukora, barangiza bakagenda batazi icyo babasha gukora, bashika bakagorwa, ingo zikabagora. Yego, none aya masomo mubona yarabafashije iki? Aya masomo yaradufashije cyane, twamenye byinshi tutari tuzi. None niki wabwira mama Shuja nk'umuntu wazanye ino proje ibitaho? Nshimira cyane ku bintu yadukoreye tw'abana b'abakobwa. Ubu nyine hano mu Minembwe abana b'abakobwa ko barashaka bakiri bato cyane, ariko turamushimira ku bintu yakoze. Ndibwira ko bari mu makirebe bose bamaze guhinduka, tibaha bagenda n'abandi bose turasaba ko azoyikwiza hano mu Minembwe hose, abana b'abakobwa bakareka kugenda bakiri batoya. Urakoze cyane.